Tongeria bandu kimbithe kuma Egembe bara bakumenyekana ta Egembe Youth Movement ne bachumiritie na kumeneria bo katha seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi ni kira bakuga na ringite Meru nthi kiringugi yawe ya gutegera tongeria no ritingugi ni oversight bakiare ndu kimbithe baba ugite kagita kawathani bo kawira Mwangaza Kadhuri na ritaga ngugi na kuigika bakiuga bobo ni nkurani na kagita gaka Duncan Mwathi na reportage. Amwe ya mbeo mbele kuma rutero Egembe runguro mwabuli wa Egembe Youth Movement baumire seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi kumani na kubateania wakagita karaya antu beto batena mbia kiondone ira bwature bweta thirikari ira twafome bwature bweta bagisa mwananchi na mbesa kiondone atwethera twora mpaka enkoniene kana nontondo batokiri rware tore tariki 16 twatauthika antu naro atiania boro yi kweteka ng'ombe cietete. Lakini manto ayo ntando totora kurira imanto ya otembi linyemwe Kadhuri ara sponsor na seneti ndera kwariri menu new drone ibetha bagithetera mwananchi na kwariri mwananchi muno lakini mwanka thai ekundi kiu kiakirire na ituicie biekanyua kote arasua ayuthi babai baugite Kadhuri na ariganiri wira yake ya oversight takakaboyo kara akamata kamaguta kathiririe maguta Joe iraumire kuma na iraumire siasa ngiranto beto baguma lenjoga thai baraguo turalare batu thai otemo swanda ginya yomwe tono ginyethetie yo anto bembe gusu manto anjo nonto thai anto beto barerinto biathira atura go bwithe tournament tutamiona na Egembe South alafu oversight Athuri abwithacia itera kawira ntikumetha ka Athuri abwithira kawira oversight yake arenge no ria slogan ni ga bia movement na kwateka mwanka thaiwe no oversight kaye ku yare itara kwenga kawira kaya kwire kawira ro tora oversight ethire kana bakirikiri baugite kinya foundation irari niyo ya kamashinani batione tenterino cia Egembe kiruta wira no ntugutire mwana nomo aomba kumiria hakauga uyu nwagwete mbaru na nkuruki bathumbite tournament ira gwigitwe kirintere mwanya ntere cia Meru Kamashinani Foundation na batu tolelia otentuko weya ndenembe uwana banthometheti baromea anto baukua thai bu bakwanana ng'ombe weta 1500 utena o kwaria kaweterero ria twagutinthiro kari kana itwe totariri mwanyo kawira Mwangaza na mutumo nto ethingia toguma mashinani kwendukite antu betu umuhimu bwa kura antu betu manto agulugirite anjou manto yantu kwolo wanatiania muruko menare last Sunday athiru rujine Kadhuri uteyire ukiakwo yo mwira nkwira irantu borwa irwa na mwankania akibu impact ya manto yau nkiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Egembe Central mbeta wa Duncan Mwathi.